7 Promises of God to His Children. That is the title of the message tonight. The 7 Promises of God to us, His children. 7 nga kari ni Apo, kada tayo nga anak na. Amok nga adult collection nyo iti verses iti Bible, both Old and New Testament. But I just want to give you a precaution nga baka dadadig iti verses uno promises iti Old Testament nga i-quote tayo, kan claim tayo, nga mahangayam nga applicable iti New Testament church. For example, di ko na ti Apo kini Abraham, I will make thee a great nation. Baka naman iti-take mo yan kat kunam, agbalinak to nga dakil nga kapututan. No. That promise was for Abraham. So adada digiti verses ti Old Testament nga napintas kakabsat nga i-claim, but tonight I am going to give to you New Testament promises, verses in the New Testament that are given by the Lord for us, His children. Apay kakabsat nga masapol nga topic kun tayo kan i-share ko kada kayo may ipanggap dagiti promises ti Apo. Because ti promises kakabsat, no kumamula, isot fertilizer na. No kumatao, isot taraon na. No kumalugan, isot oil kan gasolina na. So no awan iti agtaray. The promises of God should be the anchor. Our minds should be anchored. Amok nga dagiti panunot tayo, ado, dagiti linaon na nga kumikom, ado nga stress, ado nga panggep, naglalaok nga banbanag, ket kadigitoy kakabsat nga aglasat, aglabas, kan agtalinaed iti panunod tayo, hantay liwayan, no di kat pagbalinan tayo kumakakabsat, nga aim DJ panunod tayo, nga mataraunan, mapapigsa, dagiti pamati tayo, ket mayangkla. The word anchor, ket saan nga magunay DJ barko, to be anchored on the promises of God. So look at a Christian, nga adut problema na, adut parikot na, ngem awan dagiti kariti Apo kakabsat nga pagtakderan na. Di kag talaga nga matulid ti pamati na. Matuang iso na. Isot gapo na nga DJ pakaupayan na isunton ti rason nga maupay jerik na ket dinanton kayat ti agpatpatuloy nga agserbi iti Apo. Okay? Iso nga it is very important for us God's people, whether you are a new believer or an old member in the church, let us continue to be anchored, nourished, and strengthened on the promises of God. Dagiti kari iti Apo. Diba? Amom no umay ti election ket timet pangabak dagiti politiko ket kari. Ket hoping nga into no makatugawdan kakabsat agtungpal digiti nga naikari. No naitungpal digiti nga kari, it brings progress, joy, and prosperity to the nation. The same way, digiti kariti Apo, of course, the difference between God and men, ti tao, promises are made to be broken kunada. Ngem ni Apo Diyos, you could not attribute that to Him because God is a faithful God. He is a covenant keeping. No anat nagtulagan, talaga nga iparpaiso ni Apo Diyos. So those promises that we claim will become the strength, the joy, and the satisfaction of our lives. So laglagi po nyo kakabsat, ayan? Hantay nga pag sinaan iti spiritual matters, kan kadigitay daily matters tayo. Agpaiso nga ado digitay pakakumikuman nga daily matters. Ngayon ko na nga Bible, God gave to us everything that pertain unto life and godliness. Wisdom no maipapan kadigiti banbanag, kasanute nga aramiden, kasanute nga isakad, ket timangted kada tayo ti strength ti panunot ken ti puso ngagpatpatuloy ngagserbi ti Apo ken DJ panangisakad tayo ti panagbiag aggapu kadigiti kari ti Apo. So every day nga review aging gana nga it becomes a part of your life to always be strong and to always be hopeful because of the promises of God. Another thing nga makita, no awan iti kariti Apo nga pagbiagan tayo, agbalin nga bitter iti panunod tayo. Balin na bitter digitirik na tayo. Kasi awan makita tayo nga kaslang panginanamaan. So hantay kayat nga mapasamak digito nga banag. So tonight, I'd like to share with you 7 promises of God to us, His children. Now, first of all,
that is very common. I believe all of us should always be reminded of this. Number one, He will supply our needs. He will supply our needs. Write it down. He will supply our needs. Now, hangkoan mo no anya iti kasapulam itang arabi. Ngam definitely, adda kasapulam. Maybe your need is physically related, health, salunat, kirid, itibagi. Maybe your need is emotionally related. Madadown ka, emotionally itatta. Kumbaga kat, dete ipapaanos mo langanan itinaldo nga panagbiag. Deje ko nam nga, nuhan lang gaputi apo kat ag-give apa kun iti panunot. You need something, deje ko natin nga booster, nga mangi-boost, no kumalugan kakabsat kat nitro kunada. Tapnon ti kasta kat you can go ahead, te malabsam kuma, di gito nga banag iti panagbiag. Maybe your need is financially related. Ado di giti bayadam, panag-enroll, di ba? Panagbabayadan. Umay man ta kinsenas, umay man ta panagsweldo ti duma ko na tayo, but there are many needs financially. And of course, most especially ti kadaklan nga needs tayo kat spiritual needs. But the Bible here tells us that God shall supply all your needs. Now, if you take the verse in its context, makita yo nga di pa nang ibaga ni Paul, he was particularly referring to di pa nang replenish pa nang sukat ti Apo, di cheerful giving ti Philippian church. That verse is taken in Philippians chapter 4. Nga kuna na jay, my God shall supply all your need. But you know, we have a lot of needs. It could be applied in all aspects. For example, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Amuyot may isang mabalin nga pakaupayan ti adu nga tao, di pa nang kita na ti sarili na kat apay nga hanak na laing, apay nga jakam mo, apay nga hangko kaya, apay nga nakapsutak ka dahi nga banag. Maybe students could share the same heart. You know what? The Bible says, if any of you lack wisdom, let him ask of God. God supplies your need. And you know what? God knows what is best. Amo na di kasayaatan, nga itud na king ka, nga isabot na kakabsat para kaday jay pagkasapulan. Now, the word supply, is Philippians chapter 4, verse 17. Let's go to that verse. Just put the verse on the screen, and I will try to explain just in a while. But you know, that word nga supply is verse 19. No supply ko na tayo kat, kasla ko makadigiti stores kat na duma-duma nga supply. At the farm supply, para kadigitay agtaltalon. At the office supplies, or educational supplies, para kadigitay agbasbasa kan agop opisina. At the medical supplies, para kadigiti saksakit. Kan supplies may panggap iti construction. So depende no anya DJ endeavor, DJ problem, wano DJ case, at damabali mo nga store nga papanan. Right? Kat kasta kakabsat kini Apo Diyos according to His riches in glory. So anyaman nga detalye, anyaman deta nga need. And you know that need tonight. You know what is your need tonight. Come to the Lord, and the Bible says, make your request. Instead nga agworry ka, instead nga maupay tariknam, instead nga agquit kagat kunam, hangko kayatan ti agtuloy nga agserbi iti Apo, haang kakabsat. The Bible says, make your requests known unto God. Now, if we look at the verse once again, in verse 17, Philippians chapter 4, verse 17, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. So, ibagbaga ni Apostol Pablo, hanak mo't nga nag-request, hanak ka nagkidaw. Kat kayat ko nga bigbigan dahito nga interview, haan nga tapno amuyo nga dete, kas lang agpapahagi nga, ngem, ti kayat ko nga maamuan nyo, because of this giving, kunana, dahito nga inaramid yung nga panangted, kat agubog iti parabor ti Apo. Look at verse number 18. Kunana ijay, but I have all and abound, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell,
a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Makay-ayo unay kini Apo Diyos, deti nga inaramid yung ministry. Kaputan ni Paul kakabsat, alam mo tayo mo't aya, missionary. So, deti church, numan pay, look at this ha, deti tikait ko makita yo. Isu dati may sa nga church nga agsap-suffer iti physical, financial affliction. Ngem haan nga nakaitubeng, haan nga nakailapod, dayjay kasasaad iti panagbiag. Tapnon jay nakita da nga need ni Apostle Paul ket handa nga makatulong. They were in need, but they saw the need of the ministry, ket gaputa dakkel ti heart da nga para iti Apo, nagtalag da iti Apo, and God met their needs so that they can send a support to missionary Paul. With that gesture and act of generosity, came the Apostle Paul with this reply, na ay ayo ti Apo kadayta nga interview. That is the summary of verse number 18. The Lord is pleased. Brethren, amuyo nagbayat nga makay-ayo ti Apo nga uray adut struggle mo iti panagbiag. Ngem na mapukaw jay heart mo nga agserbi ti Apo. Ti may isa nga encouragement deti preaching tayo may panggap ti promises of God. Ket saan laeng nga deti ma-encourage ka nga agbiag ti inaldaw nga mangisakad iti pamilyam. No di ket ma-encourage ka nga uray adu dagiti bagbaklayem dadagsen ken struggle mo. Hamo po kawon ti tarigagay mo agserbi ti Apo. Hamo ipalubos nga maikat dayjay determinasyon ken commitment mo lat nga umay makigimong. Gapulaan ka digiti nga problema ti panagbiag. Because adamet ti Apo nga mang supply. So, kailangan nga they desire. That is what Paul is trying to say here. My God shall supply. God, what Paul is saying is, continue to do the good work because our God will supply. Deta nga idaramid yo, ituloy yung obraan kasi ti Apo supplyan na din nidyo. So, brethren, tonight, I hope if you look at the summary of it all is this. You may have burdens, problems, struggles in life. Ngem hamo ipalubos, hantay tulok, nga digitoy, nga dadagsen, ken pagkasapulan, iti panagbiag, ket dayjay lengdan na, mapukaw tayo, dayjay priority, dayjay desire tayo nga agserbilat ta iti Apo. I hope, amok nga dot problema yo amin. Oray kadakay ngagbuy-buya, amok nga adut needs you. Ngam sapay la kumata, dayjay tarigagay nga agserbi, jay tarigagay iti ministry, at dapela, adalata iti puso tayo kakabsad. Why? Because God has promised, I will supply your need. Now, in verse 19, kunana, basa ka, but my government shall supply all your need. Is that what you read in the verse? Iti Amerika kat adaman ng DJ, anat pangawag mo di ikwa ni Trump. Dete kas lang tulong manen kakabsat kadagiti tattao ijay. Aya, kat hanak ko na ni Apostle Paul, but my government. Nasayaat no di gobyerno kat ada initiative na nga maiwaras kat makatulong sa pasap iti aming nga tao. Ngema nga di gobyerno pagtalkan tayo ti Apo. Because kunana, my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. So tonight, I hope this promise became clearer a little bit. Saan laeng nga ti makita tayo, ti Apo supply na jay need tayo, ngem ti ipakpakita na dayti nga message itang arabi kas Kristiyano, adot pagkasapulam, adot pagparikutam, adot pagpulkugam, adot pagka-stressam, adot problemam, ngem hamoy palubos nga gapu kadigitoy, maawan iti tarigagay mong agserbi ti Apo, jay pusom nga para iti ministry, hamoy palubos, amom no apay, tati Apo adda nga mang supply dagiti pagkasapulam. That is the direction and tone of the message tonight. He will supply your need. Students, God will supply your need. Fathers, God will supply your need. So come to God tonight and ask Him to supply your need. May kadwa kakabsat nga kariti Apo, the second thing tonight is, He will comfort and cheer us. He will comfort and cheer us. Ti Apo kakabsat, liwliwaen na tayo, ken papigsaan na, paturuden na, dagitirik na tayo.
What a blessing. Apay ngamin, pastor, ngamin, in reality, adu digiti frustrations tayo. Abaling adut frustrations mo. Anat frustration mo. Damagaman ta kaabay mo. Anadat frustrations mo kunang. Di ngamin? Frustration. Ang anat Ilocanot frustration. Ha? Di pan nakapaay. Haan sa bali, di pan nakapaay. Disappointment di jay. Disappointments di jay. Di pan nakapaay kat disappointment. Okay? Ti frustration kat dete, di jay ko nagkarot itayan, apay nga nga jak na laing timat, pero may nga dete babaay, yes, nandun yun, pero no alaam kat dapat sa bali pa kaya playa na di jay frustration. Di gitay tarigagay mo nga haan mo nga magawat, masen na agsen na ay ka, di jay tarigagay mo nga di maragpat, uno, di giti expectation mo nga haan na mapasamak, frustrations iti panagbiag wano kas lang makitam ti kasasad ti sabalik at kas jayak mo't kumaapay nga han mabalin nga kas jay mo't kumaapay nga kas to iti sitwasyon ti panagbiag kat DJ nga ma-stress ti panunot ti kaadwan nga tattao uray kristyano na dumakabsat kat makibur DJ panunot tayo gapu ka dito yung frustration, disappointment or probably weary nabannog makabannog, di ba? Sino kada kay tinabannog itangal daw? Kitang-kita naman sa mukha ninyo mga kapatid. Amen? Can you look at the person next to you? Ayon. Makita nga nabannog, di ba? Pagod siya. Hindi lang pagod sa trabaho, pagod sa pag-iisip. Pagod sa problema. Pagod sa mga responsibilidad. Pagod sa mga stress. Pagod sa kakaisip. Pagod sa kakaworry. Amen? Amuyo kakabsat, ipakita kada kayo dito instance nga napasamak kini Apostle Paul di 2 Timothy 4:17. Of course, ministry setting dito 2 Timothy 4:17, I was referring to some realities, practical aspect of life. Ngam, ipakita to kada kayo, i-connect tayo dito nga in all areas of life, no adda pa ka upayam, kat siyempre, no maupay ka nga minad, mairamraman pati pa nakigimong mo, giving mo aming kadagdown kami namin. Iso nga, uray may sala nga banag, hanakayat ti Apo, nga mabayrusan ta panunot mo, kasi ramramon na amin ti biyag mo. Iso nga, uray ana nga detalye, work-related man deta nga pakaupayam, wano deta kat family-related, financial-related, hanakayat ti Apo nga dayjay nga pakaupayam, ramramon na amin namin. Iso nga, the Lord promises to cheer us. Now, in the case of the Apostle Paul, in 2 Timothy chapter 4, verse number 17, ti pasamak met ken kuana kakabsat, deti pa nagserbi na iti Apo, no irugit di verse 14, ni Alexander, the coppersmith, did me much evil. So, adamot iti nakapasaktan na. Amen? Adada ka di pa kapaspasaktan nyo kakabsat. Well, nag-isisam kay lang adada, siguro pakapaspasaktan nyo. Ngamti ko na the Lord reward him according to his works. Hanangin lunod. Ngamti ko na makamuti apo keng kuanan. DJ dakas ngay naramid na kanyak, ala ti apot makaamu keng kuanan. So hanangin lunod, hanako na nga, curse be to Alexander, hanako na. No dikat, Lord, bahala ka na sa kanya. Hangko nga tratarin ti panunot ko detan. Hangko nga pakarikutanan, saan ko nga dete, hangkong entertainanan nga pakadagsanak, makamukan. Ayun, okay yon. Learn that thing. Ije ko natin nga ipasa Diyos, sursurbom deta nga banag. Hang nga amin na banag kat dete, baklayim di panunot mo, no, adama italak mo ti Apo, kat amom nga makaamu ti Apo jayan, no mabalbaling kat wayaam di panunot mo, tapno, sa bali ko mati panunutam nga hanga di jayan. That is what Paul did. Okay? Of whom be thou aware also, for he hath greatly withstood our word. 16. At my first answer, no man stood with me. Dahiti tinadagsan. Awampulos ng support kanyak. In times of crisis, in times that I needed Aaron and Hur. Bagpay ni Moses dada Aaron and Hur na ka. Nga isot nangar Aaron king kuana. Amen. Ta Aaron and Hur.
Malagip yun, DJ battle, DJ, di Amalekites. Nga numay, Jerepidim, nga numay ibaba ni Moses, ti ima na, kat maabak da. Nga numay ingato na, kat mangatiw da. So, Paul, at the time of crisis, there was no Aaron and Hur. Ngem sa baliti prayer na to, I pray God it may not be laid to their charge. Agduma aya, DJ tao nga nagaramit ti dakas kengkwana, ti kunana, makaamuti apo kengkwana. Ngem di DJ kakadwana nga pinanawan da isuna kakabsat, hanak kinuna makaamuti apo kadakwada. Kunana kat I pray God will not lay to their charge. Bayan na lata ti apon, okay lang, naintindihan ko siguro, hindi nila kaya. Handak kaya ka dito yung they could not support me because mahina sila. So, wag na lang sanang parusahan ng Panginoon sila. Pero itong si Alexander, bahalang Panginoon sa kanya. God will reward him according to his work. So, nasurusuro yun, DJ. Nakita yun, DJ Kabsat. Agduma, di pa nangikararag na kadigidi tao, nga pakaupayan tirik nana. Nga makasaktan itirik nana. Okay? I pray God that it may not be laid to their charge. 17. Notwithstanding, ngem ti Apo kinadwanak. So, dito tinapintas nga promise ti Apo. He will be with us. Ket pinapigsanak, tapno gapu kanyak, ti panangas kasaba, anay kuma, meaning, DJ dapat nga maaramid malpas. Well, in day-to-day life, ado dagiti task, ba nag-aramidin tayo, works, ket kala nagrigat nga ilipas. Kunanay, anay kuma. Okay, fully known, and that all Gentiles might hear, and I was delivered out of the mouth of lion. So, ide aspect nga masapol na kakabsat iti courage, ti Apo adda nga nang pabileg ken nang papigsaken kuana. So, mabaling nga ti question mo ti dayti nga rabi how can the Lord encourage me? Paggapuak iti comfort ken cheer nga ito ti Apo kanyak. Let me give to you two practical applications. Umuna kakabsat, sursuruem iti agsakdo kadagiti sasaw ti Apo. The Word of God. Two things Word of God. Iti 2 Corinthians chapter 1 verses 3 to 5. 2 Corinthians chapter 1 verses 3 to 5. Madaydayo kumati Diyos, ken Ama ni Apo tayo Jesucristo, ti Ama dagiti asi, ken Diyos ti amin aliw-liwa. Okay? Isu amang liwliwa kada tayo, iti isu amin apagladladingitan tayo. Ada pagladladingitan nyo ita? Sinot mang liwliwa? Ti Apo. Tapno mabalin tayo aliwliwaen dagiti adda iti uray anya apagladingitan. Gapo iti liwliwa apang liwliwa na metlaeng kada tayo. Pangliwliwa laeng ti Diyos kada tayo. So anat pangliwliwa ni Apo Diyos kada tayo, nga isumot ti pangliwliwa tayo ti sabali. Nagiti sa una. His word is our comfort. Iso nga, no detay time nga matuliro ka, detay pati sikati biyag mo kot, detay awan samot, anat detay biyag ko, bakit ganito? Kadunga problema, nakadunga parikot, kung kunam ti sarilim, detay hamo ma-process, di panunot mo, di gijay nga pasamak. Dete no kuma computer kat aglag. Amoy di aglag, agistik. The only way to reboot the mind, to tay ma-reboot kan, ma-repress kan, dete yung bang dati, adut problema, kung di panunot mo kakabsat kat mahandle na. Yung time comes in your life na makayang kakabsat, di panunot mo nga manghandle. So what you need to do is reboot the mind. And the only way to do that is the Word of God. Alaam digijay preaching notes mo, ijay agribyo ka. Tadigijay kakabsat kat nabaknang nga sa uti Apo. Digijay nga mensahe kat adut na blesan. Mabaling adda ka digijay kat na blesan ka itiday di pa nakaikasabana. Kat maipalagip kang ka. Review the Word of God. So no, the preaching notes yo kakabsat, tunurabi kunam Lord, kaslang kasapulak DJ bagbaga ni pastor nga maribot dete kaslang nataray ti pasamak ti panagbiag ado nga turong iti panunot ngem kaslang jakamuno ustupay ket digiti dalan ko no hang kuma kwa itata nakapoy di panunot ko nga mangi-process amin. So give yourself a favor, tulungam tabagim. And one way to help yourself,
through the Word of God, hanga dito self-help dito nga point, but tapnon ma-encourage mo yourself in the Lord, kung na nga the Bible, encourage yourself in the Lord. Alam day sa uti apo, the Bible, alam tay notebook mo, ag-review ka. As what I challenge you to do. Kada kay nga young people, maybe you are too excited about things. The opposite side mo, daya, hanlang puro parikot ti pagsasalitaan tayo. Mabaling nga, ito, overwhelmed ka, puro excited ka. Ito, feel carefree ti biyag mo. Kag-wonder ka, balaw ka, guray ka. Baka, dito kina-carefree ti panunot ko, itatagat, adada malibtawak nga priorities ko. So, Lord, I will go back to my preaching notes, kat tulungan akman agnakam ko nagtaknang agpanunot ita. Baka laang sobra unay ti kin-excited ti pampanunot ko kat aduda digiti sang kumakita nga nasisita ti panagbiag. That is possible. Okay? But going back, He will comfort and cheer us. So dijay, ag-review ka ti sa uti apo. Another thing, very important thing that you need to do is prayer. Prayer kakabsat. Pray. Agkararag ka. Now in Matthew chapter 11, verses 28 to 29, look at what the Lord Jesus said. Matthew chapter 11, verses 28 and 29. Umay kayo kanyak, da kayo amin nga agrigrigat ken madagdag senan. The context na mo't dede kakabsat, because He was talking to the Jewish people. Ket gaputa, siyempre, nadagsen para kadakwada nga ibaklay ngamin di lintag ha? The loss, takad ado nga lintag. So what Christ was saying, come unto me. Okay? Da kayo nga madagdag senan, tapag ginanaen kayo, I will give you rest. Now, we don't have time, ngam ikang kailang ti idea kakabsat. Tapnon, baka danto time ti pan biag yung ma-realize yun malagip yun to deto. To understand Matthew 11, 28 and 29, you read the book of Hebrews. Alahan nyo pala siguro ag-register ti panunot ti dadto. Mga maikwak lang kakabsat, baka in the future as a Christian, umununag ka ti sa uti apo, malagip mo. Baga ni Pastor Idi ka, deti Matthew 11, 28 kat, maawatak deti no basa ag ti book of Hebrews. Because ti explanation na deti rest at the Hebrews. We don't have time to discuss it tonight. But taking into consideration, deti biyag tayo itata iti New Testament Church, kuna ni Jesus, umay kayo kanyak da kayo amin agrigrigat ken madagdag senan, tapag ginanaen kayo. Sino ti inayaban na nga umay? Amin nga agrigrigat. Sino ka dakit agrigrigat ita? Wano ko natin iti Ilocano kat agkarigatan. Amoy agkarigatan, agis struggle. Sino tada pag istragelan na? Tayong na ima na. Tingnan nyo, struggle pa ita manang itayag yung ima yo, di kayo pimaitayagan. Ala, sino tada pag istragelan na? Itayag na ima na. Okay, amin tayo. Sino pa iti inawis ni Apo Jesucristo, dagiti madagdag senan. Mabaling nga tinabantot nga pakadagsenam kakabsat kat worry, mabalimot nga sins, mabaling nga weights, whatever those things. Nagpintas ti awis ni Jesus, kunana, pag ginanaen kayo, I will give you rest. Agpaiso deta, this happens in prayer. Every time you pray, be honest with God. There is something in prayer nga no rinugyamon nga inacknowledge ken in pudno ti Apo. Ammo ti Apo nga si kangamin ti adadadagsen na ket di pa nang ipudnom, wen nga kasla mangyaw awat, di casting all your care. Ammo ti Apo di care mo ti tabeng. Ngam di pa nang ibagam ken kuana as if you are already transferring the weight of the load to God. Casting all your care upon Him. So, there is something that happens in your soul nga adab pa ka bang-aram, mabang-aram ka, mainanaan ka, the moment that you come to God and say, Lord, ti sikreto ng aming kakabsat, hanlang nga ibagam ti apong Lord nagadot problema no. DJ casting all your cares, ibagam nga dete, kaslang adagayem nga dete pagibagbagaam di problema, di ba? Especially kadagay nga ladies, kat siyempre na detalye kay nga gistorya ka. Dakam nga lalaki kat sa anunay. One word is enough kunada nga ro daya. Ngam no babae kat na detalye, di ba? No daka usap mo kat day bagak man siya perme grabe te ibagam aminan. Dapat kas jay mo ti wame nga mangikwat ti Apo.
Agpaiso nga di pa nang ibagam di gayem mo, malag-anang ka ata na iyebkas mo, ngam hanakabot matulungan. Ngam no ti apot nang ibagaam ngamin, having been aware, di kasarsaritam nga Diyos, malagip mo nga ammo nga isuna kat nothing impossible. With God, faithful isuna, dagar ka rin, ado, amin nga naamwa mo, amin nga naadal mo about God. Kat kasasaom isuna nga ibagbaga di gito nga banag. Agan andar day jay pamatim. Kat ti Holy Spirit kakabsat, true, dito yung verse, kat aramidan na nga madaan ka ti rest, mainanaan ka. Di ba no, agasam no dete, daga jital talong kat nagbagkat ka ti sako-sako aya. O, into no indi sumong kat ti umuna nga igamam ana. Una yun si Camper, may apo, nagmayatang romanitok pa di ba? Aglalo no medyo kasi mugot, apo, nagmayatang. Relief. Relief. Nakita yung kakabsat? And you need this relief. You know why? Haan nga agsardeng iti burdens nga baklayan iti tao ti inaldaw. Without this relief, how can you make it? How can you make it? Iso nga, masapol tayo dito. Ikat amo ti apo nga masapol tayo. Iso nga inyawis na, ha? Sana ko na, take my yoke upon you, alain nyo ti sangul ko. I believe this in application to us is a yoke of faith, yoke of trust, sangul ti panagtalek. Which means, obey. Tulog ka ti apo. I-relate tayo man ng kakabsat ti ministry. O, hamo ipalubos nga, digito nga paka-stressam, frustrations mo. No, nyaman digito, disappointment, pakabambanugan tayo kakabsat, manipod Lunes, aginggat, Biyernes, Uno, Sabado pa ay. Isudat makaiga po nga dito maka-prayer meeting. Handay palubos. Nga isudat makaiga po nga dito maka-umay iti gimong. Tati apo kakabsat, mangted iti pannakabangar. Pannakapalagan. Tapnon ti kasta, DJ, yoke tayo nga Christian. Anat yoke tayo, di pa nagserbi. At ni Jesus Christ kat ministry mo't latat pinampanunod na, earthly ministry. So if we take the yoke, di ba, the explanation na dito, yoke kat ti sangul, idi nga mingkat, hanamay maysa ka. Duwa nga animal. Kat masampol nga, agka-breed. Aya, Carlo, agka-breed, DJ animal. Kasi hanama balinti kalding kan baka. Awana, handa agkasurutan. So, no baka mat. Now, what the Lord is saying is, take my yoke. Ibig sabihin, as I, dito yoke ko, kat ti heart ni Jesus Christ, kat service pa nagserbi. Ministering. Kas pa nang ibaklay yumat ko na, umay ka, baklay mo dito isangul ko, meaning to say, ti panunod tayo, agserbi ti apo. Ngam ti, ado nga makailapad, nagado nga minakumikum ko, nagado nga di ba, no, mapang kagbisbisita, kumusta brad, ko, ado nga minakumikum ko, kastoy. Dayjay di problema. So, with these burdens and struggles in life, hantay palubos nga isot makailapad ti panagserbita iti apo. Iso nga ti kari ti apo, He will comfort and cheer us. He will give relief. He will give rest to our souls. I hope tonight, no, daman pakadagsanan nyo kakabsat, agawid kakat, maki-heart to heart ka ti apo. Makisarita ka iti apo. Ibagam, apo kastoy ngamin, deti ngamin kwa problema kastoy. Deti parikot ko kastoy ngamin apo. Kat apo, lawlawagam ti panor ko, anat aramidag, tulungan na. Apo anak, agsarita ka apo kanyak. Kasarsaritam ti apo. Kasi isot the answer na eh. And you know, the Holy Spirit will guide you. Okay? So He will comfort and cheer us. Number 3 tonight, may katlo kakabsat. Not only nga ti kariti apo, He will supply our needs. And in a very amazing way, He will supply our needs. Amen? Praise God gaya. May nagpakararag da Brother Brian kin ni Sister Jane Itay. Da barong lugan da. Sinupply ti apo ti needs. Kasi ti istorya ni Brother Brian kat agbiyahe mapan Manila at agubrad jay sa agawid. O kat kada agawid ak pastor kat agpatarima anak matlata ti kotse kung kunana. Kat isot ako brad amom deda pa nagpatarima mo no kwentaam kat umane nga pag down payment mo kuman. Ti brand new, so the brand new alugan da kat DJ kakabsat supply panang supply ti apo di pagkasapulan da. What a blessing.
He will comfort and cheer us. And 3, He will enable us. He will enable us. Ti Apo, tulungan na tayo kakabsat. Okay? Tulungan na tayo. Philippians 4:13. I can do all things through Christ, which is strengtheneth me. Para ana da ito strength nga itad ti Apo. Anat pakausaran na. Kasi supply da ito strength, di ba? He will enable me. Para saan ito? So that Paul can still serve God no matter what circumstances iti lasatan na iti panagbiag. He will enable us to continue in the face of challenges, burdens, and temptations in life. Ti Apo kakabsat, tulungan na tayo. Isip ko na ni Apostle Paul, kaunana, I know both how to abound, napadasak ti biyag nga aglaplapusanan, and I know how to be abased. Amok iti biyag nga awanan, kanagkurkurang. Then the Lord, sabi niya, I can do all things, mabalinak amin. Meaning, malasatak amin di gitoy. Kat dayti nga malasatak nga ibagbagana, comes from a mind nga adapang gap na ti panagbiag. So, if I summarize, because I have to close tonight, as Christian, umuna ti amin, determinaram no anat panggap mo iti rabaw iti daga. Anat panggap mo iti da iti rabaw iti daga. Determinaram. So, no na-determinar mo nga dati panggap mo kat agserbi iti Apo. Here comes now the burdens, the problems, the needs. Tatan, DJ panangkitam iti Apo ko ng Lord, amom dati panggap ko agserbi akken ka. Nga usaram dati biyag ko. Klamaret dati karim to supply my need. Klamaret dati karim na papigsaan na kasi di gito nga parikot kat kas lang upayan na kun kat uray dati pa nagserbiking kang kat maala pa yun na po. Uray dati gagam ko nga cheerful giving kat kas lang maupay pa iti puso kon. Lord, klamaret dati ko nga you will enable me. So, ito ay kwentong paglilingkod. Ibig sabihin ganito yan. Let's take the other way. No awan DJ panggap mo agserbi ti Apo. Kat tilang panunot mo, Lord, adot problema, tulungan na. Adot kasapulak, i-provide mo. Ngem awan di panunot mo, di pa nagserbi iti Apo. Di kad, dating a prayer is all about self. Dating nga aspeto. As Christians, hanga di jay ti purpose dating a preaching. Numampay, ma-encourage ka nga makangag ka dating a preaching, hanga ka dating nga purpose. Ti purpose dati sa uti Apo. Kat kas Kristiyano, nga agdaldalyasat ti rabaw ti daga, nga mangururay ti yaay ti Apo, na determinar mo nga ti biyag mo agserbi ka kankwanan, kat kabulbulo na digito'y adu nga banag, hamukayat nga maupay ka. And that's why this message is given to challenge you tonight. Don't give up serving. Don't quit in the ministry, because the Lord promised to supply your need. The Lord promised to comfort and cheer you. The Lord promised to enable you. But don't quit serving God. Don't quit in the ministry. Tumteng ti time nga detay, umay ka makigimong ka, di ka pa'y makaunin. Yes, we understand. That's why we should not just judge one another nga. Pagkatahan akong unin dito, dim amo baka dadadagsan na ngamin. But just come. Baka isut pa kasakdom ti bilag. But don't quit serving God. Because the Lord promised these wonderful truths for us, His children. Narigat? Yes. Imposible? No. Because at dati Apo nga mga tibay kada tayo. So I hope this message became a blessing to you tonight. Ituloy tayo ito no Domingo. Amen?